Reba haba we. Ibi bijumba ndagikihe byose ko mbona binduta. Ni iki cyangwa se ni iki ngiki? Hoya da Imana nibeshya ndagufata wosha. Ndabona hagira ngo sinzi icyo iki kintu nyifashe cyakiriyeho. Gahera. Ikijumba. Ikijumba gira ingufu. Ejo nzaterura amatafari 9 ku kiyedi. Ariko man, wajya kureba Bright ejo yari yanyemereye icupa. Nabonaga muri kubipanga. Ejo yari yanyemereye icupa ahubwo tugende man Ibi bintu bije bitegereye ndabirya. Ufite umurima w'ibijumba biryoshye. Nta kijumba nkeneza kibije. Reba nk'iri kuku nawe ndebere. Hari ibintu bikunda kuntungura reka nge vuba ariko hari ikizanga kimena. Ibijumba biraryoshye. Uko bigiye gushira birarangiye kuko mana yanjye nzabona ibindi ako cyanje kumva hari kunuka ibimuntu Oh no. ubayishyize kumva niri imbere yawe. Byagenze utese byagenze inzoka indumye. Nope. She what? Inzoka ikurumye ku muhogo. Nese ubu ndagufasha ikira. Ndagufasha icyubo. Aza ifoto leta yishyira kuri WhatsApp. Nese ubu ndagufasha iki? Ngubitira Nuko nanjye